Ayo. Welcome to my Riskolo. Kamu na itsong kwatetse guys in. Kampatala 500,000. Kuna le buka ka. Kamu qala go teteditsa hapuna. Titsaka di batla tšhelete. Tse short kutse. Tse gepe bot. Ska nna itshwara mosadi ka ha bona la ile motlola. Nah, we just chilling here. Kama ke tsebo tshwere ke stress. Sang. Mfana wa kyanini. Hey guys, I haven't done any vlog in my school, inside my school. Yeah? Kenze pause. Kenze. Woo, hey guys, let me do this. Hey guys. I get even Kenze pause. Oh, but tata ko ha wa to kopa. Kenze pause about I haven't done any vlog inside my school yard and shit. But I know squasi asipwa and stuff. Pomoje. Yeah? Gizu. Pomaka, yamwaka. Isud. Ya tato ha. Gizu. Kazulu wathetha kapo wetha. Ngiyakhuluma. Bathetha ngicela ja. Type shit kimaqhoza. Kimaqhoza eyo. Ake tsifela ngeke ngituleke eyo. Butu. Futhi Umuzulu makathi umuzulu. ngiyasiyazi ngizobuza mfana. Ngitlo shuta vlog ufihlela la tswa ka mani ka gate bothoko. Bayibona ma. Wena. Abantsibi. Bona go etsa video. Kopa ba hlatsitsa guy hana yetsa game. O itse a kere one my mom wanted to be a lawyer again. About so when she failed ka wena nango etsa nonka no o ka mo etsa mara in law. So but to like ba confused to kana nang ke tsebe lawyer ini aba ba go wena ka po guy ba confused. Yeah, nah guys anke go itse go fitla wena ge laws ga ke tsema go itse then a re yani ana le go dingwana mo o monkile kae afa ana le go dingwana mo ska tse ke go tswa fara wa Thabelo kwa Thabelo wana le go dingwana mo go hlisa a jwang a etsang mo komputso le ke tla tlhaga o itse tla tanta blomo hana yona betsa o tsa ho etsa vlog o etse jwang a sheba mona yo guys I know ntse re na le ka ke tse e fihlile sharp and stuff yeah mara yeah type shit I get fela ke shile tsahle okay wano ana le go dingwana mo o etsang bua o monkile kae ana le go dingwana monkile kae oh yo ke bitse ke choose Thabelo wena le good o wa samdutsa phone nang o ska ba go dubana ba bang na tshe mfana na tshenge bombotso go ya tshe a re mosilena ke lana ka kopana qolane anthumo ka qolana ntsa ga mfethu o ka fonya o jwa mopot ha ke bo go dubana ba bang even though like even naked need of ke kana nang fosu untlisitse ntuna for onuna na ngate ate mamona nna nkang so ha ka ba go dikitswere yena wa sa itswa o be rudi helwe pula se blame moka hango disa re ke green light guys is it called TikTok stand or ke stand fell ha ke tse ka mo re TikTok stand le shit wa unhlambalaza wa unhlambalaza wa re ke TikTok stand mo botse ka sa qetile ka zo ke re we baf ke reng nna o sa qetile ka zo ba tshong bozo so qetile ufuna ukuthi ukukhuluma isiZulu unizulu lejala hayazi ukuthi ngiyazi isiZulu mina ngikhuluma isiZulu mina ngimzulu wentom rita game yakho uyetsa nuthi ke tsa game yakho ke mametse ha ke wa rita ke bu o bua ka Sotho ka tsa bozulu na ke bua ka English o ska bua ka English personal lips o tshwana le ke lo bua ka English ya hao ege yes
Wa ke man come on. Etsa go skene. Eyo Thabelo sa khutlile he. O tsela ba thusitse. Etse. Go tla bedi di profit tsana. O tla la ba o tsho. Fila bobedi gore mantana probably la bobedi Sekolo se bulane. ba re Monday or Tuesday Sekolo. tsa proof Sekolo di bulane. o botsana ke sebetsa sekolo Ao o sebetsa ka o tseke ka posetsa sekolo ka ba se student. ba re nna ke batla proof ba njwetse gore sekolo se bulaneng ba se mose nna ene o mpoiste fela Ke tlo post o tletsang o tlo o tshwarisa o tlo copyright mo video mo hlileng teng. Fa ka ra ke na le here. yone YouTube ke o Nah, fuck outta here, bro. copyright Strike. Nah, fa ka ra here. Guys, kopale. Guys, Etsa is game Guys. motlela go guys. re 70 re bukae? 500 subscribers. and 4 500 subscribers. Nah, we on. ba fe video ya bona Le subscribe re tlo le fa video ya lona fana ke tsoge le fa video ya lona re tlo le fa video ya lona le nne le subscribe re batla di subscribers tse babo ba se mo ngwaneng sheba hey Hi, bosi. I'm Microsoft, can I crash at your place? Nketela ku. Okay let me say another Microsoft one. o etsa. Can I crash at your place? Can I crash at your place? E tlhalose ntho. Angere Microsoft laptop di na lo crasha nyana di computer na lo crasha nyana Ska boss go se thata fela bana oh ba ba. na ba tla crasha Ba go two. oh shebe he re ke tle ka one ka another one hey are you good? Ke fine. Okay shebe ne I'm not 14 but I'm the one for you. Nah, garara here. Nah, bro, she lying and shit. I know, I probably know. Kilo reason one ani. Oh, man. Okay, guys, subscribe and get to. I feel bad like this. Subscribe and get to. Kabare mo itiba yet. Wentse le gata o kuile. Ke ntse ngono. le ya ba fana ba isa Ba fe? ba le ba ntse ba fe Eh? o batla ba o kute Zulu Ke ka. Ke ga botsolo nna ka batla ba motsola keng. le senyetsa bana ba nako go batla go bula Zulu le bosi Wa ntlanyetsa. A ka taba kwa re. Tla utlwana. Le yena le bosi. batla skima mazulu batla skima dinkabi Skima bafananyana ba specializang ka goni. Ayo Thabelo so. Ka pa wa bu. Na. Ka po di tsa di. Ke a bina. Ke a bina. Go kopa go batho gona ba subscribe fela. Kopa go batho gona ba subscribe. Aba uku. Eh. come duze Come this side. Ka Sotho. Ha go please. O go fela subscribe mo. yeah o re no a ke le kopi ka le fe subscribe E go ba subscribe fela. Go fela subscribe. who are you O mang wena? Subscribe mo Zack V. Yes. So wena o mang ba o thole ka o mang? Yo wa papa yena. Wa etlela. ba ile o batla Bye bye. Wena ma go Zack. Yetsa. Wa sa theka ngwana mo Ngwana wa veng? kapa hand. Ola wa skasi. Skasi. O tsiste ngwana batho a tsetsa ngwana mo taba tsa hae. ke finyana ne ke le siko Ke ena mtliste. Ke ena ka photo shoot a flame sure. mangi Ngwana wa kana ngwana mo. oh ka katleho katleho na hatla le nne ko tla go tsira ona pere Ye. ke Ke fashion ke batla go shebella vlog tsa ka. wena una fashion sense wena so O bifa le ena. la beef oh ba beef ne ko so ke space ya ka e Ka mo amogela space na. Ntho na kana ma. Ya nini? Ke ka tlohangela ka mo space o tshwang ka mo ankere o ne sa jola. Ntho ne sa batla go shoota le ena nshit. Mtho na mo control nshit mara he we back at it. Wa mtlalla ngere mtho. E re faki.
Fuck the guy. Fuck the guy. Fuck the guy. Fuck your boyfriend. Yeah, nah. La utlwa mo teacher tsa lona di reng ha di na le gona ha di na le boyse ha di na le boyse ke lo utlwa ba reng team la tsa reng guys ke tshiraka o tshweng fuck Ila ya that's it and the deep select ya content guys the rain is raining and stuff and shit ripana se gale ka hife guys ripana ba she hi bo what's ala apa bloko botala mahareng ke bo bla go gale ka dile ke go tshuma mahareng guys se go ba letse ka tla senya ke re pula ya guys go sekolo ha ke tseye go sekolo ngwa dumalla go wetse di vlog What was our life? I know go sekolo ngwa dumalla go wetse di vlog and stuff mara yeah sekolo se next netabele Why don't shoot? Nah. School doesn't do shit, bro. Like, yeah, we gonna shoot our shit. Nah, guys, go subscribing. At least like 500 subscribers. Guys, shout out to my studio. Okay. Guys, yo, I can't believe it. Yo, I can't believe it. I can't believe it. Yo, I can't believe it. How big is What the profiling? Lonal no pila lefi. Doc, why you did? Hi. You got the thing, Cannot take in the Renyan. Copyright and shit, type shit. You can say it's a failed vlog. Nah. Uka man vlog is failed vlog. Dabane kena. Ayukwa hali na, ayukwa hali. I get to mfana go to vlog copyright ka Bona go mo kene ka ntlo. Why won't violate them? Wa go record. Yeah, why? Vlog shaka tolwa. Dilondela. Yes, Zakari. Nango bitsa go jogo fela. Why? We delete them too. Agnata ngese delete KB. Zakaria. Beep. Vusmus. Beep. Oh, Shabbat. Zak. Hey, wabo. Zach, my name is Zach Vika, like you all know, guys. Mara discography nya wa tloko wala me. Yeah? Discography nya ha. What don't call? Ba tlo ngola. Boma. Ba tlo tsiba ma tlo go bona ba go etsa article nyana. Ba tlo ngola dira Zakaria Vusmus Kundi, born and raised, started doing content in the year of what is it? What year was it? 2024, I thought 2023. Bo, the first video we shot was 2024. It can be 2023. 2024. 2024. So you January. March. It's in your reposted in January. That man was all. Yeah, February. I reposted it. I'm not next. What's the sexiest language you wanna say? Sign language. I like when niggas here. Hi. Maybe yeah. Sign language. Okay, What is the sexiest sort of language you can see? Sexiest language. Guys, actually, sector like shoot like let's go and talk about the business of the Legal lecture time. Eh, legal lecture again. I'm shooter than Remisa guy. YouTube. Yeah. Lemona ngwana ntho o hletse batho ka re. Oh, your name. Ke mamba nna ke qala mmona ka nako ya setse khona. Kalamba ke ana no sentsa luile. O feng? Ntho wa thola yo a ke tsebe tena nka ke. No ka botsa nna ka TV hle o itshenyetsa nako. No ga ntho. Bo shebile ka mokgwa o ka rana. Ya the Netflix. Ka ba sa shebile. Gale no thase sheben. Actually TV. Wa hlaya mfano. TV. Yeah, actually Netflix ke shebela. Wa hlaya mfano da. Umfeng. Yana yo. Ba re mo ke motswadi ha hlahella nda. Oh, mo hlalla mo. Mo
ha itse ha tlo appear court. I seng court acting. Mara o qetile court mosego o tsile ka nthe. yena gona ba tla go tsaka Ka di copyright. ka di-copyrights Mfana eno e delete mfana. na e tlo delete amna copyrights a iseng ke 30 seconds pino O kentse tse kae? guys how does copyright work kopa le go jetseng how does it work Because na opela account ya ka 900 subscribers. Ba yentse. Ba Ba entse. yentse le bohloko. ne Because I ne can't le recover it. e ne le bokae wa tšhinto ke ngwa chawas Ke mona le ngata nna. ngata pula vieno Ke tsebe a tse ke nkare gona tse fela ba setseng sekolong Ke rona fela. guys wena ya phutha itšhaba ya qoqa ke tsebe ke ya ka ya phutha itšhaba okay wena back to your ntho back to business okay ha ba tloa ga bo ipata ausi ka mo ka Thabelo che ai ba sampisa guys a re tse e fushelletse o fihlela mo guys ai ha ke khathi na fakara ye we encouraging shit bro e fihlela mo ke a tshosela ni se le na go telele na bro fakara here so guys subscribe like comment a re khathi ntse go tswela pele mshuba tswela pele